Ole clear tu te RC official channel atangin chipai kanan bugle vek chewa ei tuna hian Bawngkawn lunglei rop tak omeka KC TVS showroom kan omeka ni TVS hi tunlai anga peichuan apa ta te peichuanin du thu sama ni rot mai ni apa man atom bi ka tin thil tam taka pe rol te po a he lo an ti ani chung te chu adik la kha kan en sin dona thok tu te kan an enanga anin rem chan dan angin min sil fia bokanga tu te chuan kan en sin zom dona chunga te kan lu tanga kan kal kualanga rem ang scooty te bike te po hi hian kan en kual chin dona ni ya tin kha thiang khang apa an kol thai em ti te aman to em ti te kha kan han zo dona ni ya tu na hian hei an enila om chau maya theng thar te ni hloma thok tu te kan han zo tanga rem chan dan angin in dan beng wana ka lo chop chwal le ngai kan base ya ni achunga ilu tang o hei ka bula hen khisa oma tlangwal ni tura kan ngai tlangwal turai ni tlangwal poi mo tlangwal ni khatro tu na chuan akina arem chan dan zirin heng te bin hu pol pui ta la tro tere mai ti chuan in chumi ma chon engama zo du kha kan nei ta che ni chu TVS hemi bi ka hi imran na hi rei tu em tikum nge ti la ya ka sang ni somni pan ni October tha khanin inauguration hemi official opening kan nei khan ta chuan tun kum nen hian kum ni legend ve kum thum don chu kan no ran ve to rei to ni chu tro ani Ntorq bi ka hian ama ta kha din stock te kha om lo do thina tro khang kha tum na hian enge atam thokatem tuna chuan tam thokhat du thal khan tur om reng ba ka stock hi kan nei zati vel hor chu stock kan nei ta nga chuan kalkonga hianin trip ni vel chu ron thei ron kheng hal thei reng tur ani kan nik om reng atla phan om lo stock a chuan ma se tu lai chu kong te hitle min che de wa to heng awang hian do thleng zung delay ve do thina mo tem wang hian khalai khami pui te pol kan thiat thiam khapoi mai kan ringa chon ani le apat bi ka hi age all sam dan te thatok em han ti te tin chu pi lama atlom em ti te khami soi sak le la ni apart a hianin boina no hi ma khan om thina tuna tak chuanin spare part angat phei chuanin problem hi kan nei lo ve lu tungani chu chuanin India product ani na anga hianin apart le engkim ama shim scooter apo ni se at tawlo parts big a phei chuan India ram se mani ram se lo ni na mo tawlo ani chu chuan ani le han le mei turang chi te kha om tha mo om tha e kha chun thaphan om lo thingtlang atang te kan lo cha ti ang chi te kha tin kon lam han le chuang te kha reme ma se hey han le chua top thei lo part chu om lo thei lo ni chu hey tinan limit to om te le traffic FIR ngai tinan alok set po ni se le chua top ka thei lo ta police le kha tenen zong te kha ngai ta le chua thei lo kha chu om nge do na ma se tam jok ang chu atlang pui part tlang pui chu le chua thei be ka ani chu alo ome ani thingtlang atang te khan in tiat thingtlang a poi lo thal teu don ta ni kha te khanin chungi chu kan du ti ta ila phone ta chu la in thon thleng te khala them ti te kha thei mo boina om lo wang khalai kha thingtlang tan po khan tro alom om don ani tam takhi cha thei lo wang chi te impact chu thei lo chi kha om teu thina chu wa chon ang ni ya chon a thei ti kha chiang tin Jupiter bi ka hi alien tha mo em mai hela hi min soi fia sak deu la anung te po hi achung te po liadin ka khalai kha Jupiter big pay to India mai tuna hianin scooter of the year hi kumtin deuh tho hi ani char ta chan chu ama hi a practical family scooter changkai do man thei tu si chi khani asit noi zau tha tuna India ma scooter oma pe chon sit noi zau berang karinga shikar ka chiat sol lo chuan liter som thum pali dei aron nia zau berang chon asit hi sei thaboka ke mangte pali po hin nuam be chon ani chu chonin braking system a hianin TVS production chim chu soi sel hay pal te chu om thenga ma se ka chiat thei china hi choin braking system a phei chonin tuna BS6 combiner on de nuwa po hian ma brake fail le tiang ang kha problem om don la om alo om mi alo ke mani sia ta china awa lom om be kha thil ro pui takan ni tro tunai scooty chen khada hian tu te ma kan soi sel na ni lo sela a brake fail hin tam me kha apoin ka ria ti chuan ani le petrol chungchang a hi a he em he le bem ti lai te kha petrol hi 5.1 liter aron dong mo choin apmalama chuboi ngai me lewin thunna aron ombok anga choin amai le chi company nan claim a hianin 65 km per liter velam ta kasi ha chu play na dinga zor ma po hianin he chung lawang 55 vel bor ani karing
อันนี้ liter khatin mo อ๋อเฮโลนี่ชุดรอ hello อันนี้ชุดจวนอัปเจลำปังฮีไปกันฮีสวยเละลกเดียงให้ฮีเองวิดังอายะฝักอีดูนั่นไรค่ะเบี้ยสวยสักแต่apache ho hi mo tunai kan le ho hi 160 200 le 310 ho hi omanga chonin hey india product kan ti to kha a features aron ken zong tele aman hi phul tu ni chu ha kha pahat point pahat na lon ta se chonin an mani asisi milpui ho sim hian a horsepower hi asang fal nge apache product ho sim chu asang nge an horsepower hi mo wa itinam 160cc category apo ni se an horsepower apache chu asang bi kan ang khan le nga choin mileage cha an chapok petrol he lo ha itinam mizoram anga ngat pe chon thingtlang apache 180 du ti velang hi tam chin hi khoi workshop apon siam thai kha poi motor i siam thei na big omang chi kha boi thak hei maruti te po iti me yang a that ta chu khoya po khan siam thei je lang khan nang ni po apache te po khoya po kalila thingtlang khoda po kalila siam thei khan ni je lai kha apoi mo ani kha mizo te tan big takin thingtlang akal te tan lei te tan mo apoi mo don ti kha chiang ani tin petrol lo he lo boka te ro chuan i ani le i khlai khanin heng ho bike brake ho wa hian i enge a petrol i kha exang nge leng ti lai kha apache ho wa hian mo 12 liter aron ni tlang pui aron ni deuh vek anga ke mani adang ho wa chuan ronin kan nei ho wa hian 14 liter aron dong tung ma adong tam deuh chat nei chu apache 12 liter deuh ki ron ni mo ani deuh ani chu alo mo me ti chuan import ni se lang india atu lang in kan zot te nga tro ikal kol chin phadang tro ole chuan hei jupiter tho ani 113cc hybrid kan tiang khan ron kal don ta engine chau ni lovin battery aron mang tel dona I go assistant ron nei ta 110cc category omma se ama hi 110cc ro khanin achak tha infinity lamp ron mang ama te hi aluk sum chim poi ron moi ni chu moi le changkang ani tro hi chuan smart connect bluetooth connect thei vek khan ron kal don boka chuan emergency light kha aron nei ve vek bok ama te hian khan ani kha moi li tu andang lambi khle me a hei aman khai zang ti kha hi noi khat le sing khat le sang khat velin complete vek ang ban tha em hi TVS electric iCube kan ti kha ania ST3P kami hi a top class ania chuanin hi a base model em te phani hi a mid range S model kan ti ho khania aman hi noi khat le singli tangin noi start anga noi khat le singa aron lenga ST3P hemi hi a top class ania hi noi khat le sing riat vel nong aron complete dona engau hi fully charged kilometer za an tan thenga S model le hemi UG a base model hianin a top class a hianin kilometer za somnga aron tan thei big dona chuanin touch screen vekin ron kalanga fast charging ron ni bokanga 0 to 100% charge tur khanin dakar thum vel hai chuan full veka ban thabe chuanin rei lo box a display hi khan touch screen vek khan aron kal big bokanga mo chuan a brake kan me a hemi kan long press khan nung der ri kharon nei don lawa battery 100% akan 150 km khan beta eco mode le power mode ron nei be bokanga emergency light poron king tel vek boka chuanin reverse mode back gear kan tiang popo haron nei vek ban thabe back gear om khatro chuanin mo asit noi hi azau vel tuk thawa hi pon ma se jupiter a hianin azim chata thuk lo wang hian mi tian te po hi liter som thum tho a practical changkai dong man te tu tho kamo a thale du hi po hi chuan hi a charger ta charging port tran khangai don lawa mi hi garage vela 3-pin plug earth line plug kan nei phot chuan vilu to pa mi hi a scooter a vilu le top khani me overcharge ta kha om be don lawa zan khop one charge me kha angam om ta power hemi power full to kha chuanin adapter hian alo cut off to pa power kamo ani chuan ani le khlai kha charger bi ka kha lo chepal ta se har sana lo tok ta se ale me thei tur khom le me thei om don e om reng ang kha chu chuan hei hi Ronin 225cc unscripted bike ano de khara company phei chuan ma te hi review no poi in no mu to tho su ringa hemi hi khi a top class anta dual channel ABS in ron aron kalanga
chuanin amon shock hi 7 step preload adjustable in ron kal bok nga ama te hi khal hi nuam ve reng ro tuga petrol hi liter som pali lai ron dong bok nga mom chuan amai le chi a thaboka petrol he lo ani chu chuan right mode hi rain mode le urban mode in ron kalanga tunain rain mode oma chuan han me zau khan tulai han me zau khan urban mode om le tanga rain mode kha chuan IBS in na ake in pai the tur vel kha aron veng don ta rain mode chuan urban ni chung tan pangai khan me ta chuan yan TVS product khau sim sim chuan emergency light hi unload keng tel vek to ni mo ban tha em chuan hei hi atok ta sania hemi a black hi a base model chuan man za kha noi khat le sing sari atangin start anga noi khat le sing riat manom bok nga chuan noi khat sing ko man omanga hemi hi noi ni le sang khat vel aron yang chuan hem te stock ani kan adu ta na ale ngal vek the stock sa vek tin ani chutro alle ban tha em lo lei ve vek turik han som chau ni ei mi patan phe jan a pian te hi moya a pa box sia chu wang chuanin aman hla he don ani chuan Ntorq ho hi ei Ntorq he model hi pangala hi om ve a model zir khan price hi ain ang lo ve thop don ta Ntorq big phe chu ke ma ni a chu kan sal tam ber ni kan me mom chan chu ama hi thalai du zong du chi 125 segment scooter hawa is a horsepower sang fal big kat ania chak big ani chu a ke ron lian thaboka hei hen handling atin wam bok nga chuan model hi hei tuna point hei ataba noi khat le sing khat le sang khat atangin in start anga chuan noi khat le sing khat le sang man om bok nga noi khat sing khat sang riat noi khat sing khat sang kwa noi khat le sing bi le sang riat man thleng khan om don ni chu chuan EMI te pawh khan ol sam thukin alak vek the do na ani chu stock atama heng apoi free sale vek ania booking ngai lovin ten du than thei lak hal vek thei atha chu chuan ke mani chuan kai hemi hi RTR 310 kan premium bike khan ta ei ama sim hi ataya stock poron be cha Michelin road 5 ron manga langa ama hianin right mode thi sang ron keng tel bok nga lo lock ila hian hey TFT display vek in aron kal don boka chuan ama hian thil te hi le features hi ron nga lu tuka right mode hi urban mode rain mode sport mode track mode le super moto mode thang khan ron nei don ani chu chuan trip details zong record theinga my vehicle a hianin service due omonga performance record theya documents hi pathum la hi upload thei bok ta chuan ta hianin driving license te smart card te insurance te kha upload thei me thei don bok ani chu chuan ama hian preference a hianin hei dynamic headlamp te po on off thein omonga DRL te po traction control te po kha du choi on off thei vekanga quick shifter po hi bi diagonal quick shifter in ron kala indu chuan on off thei vekin ron kal don bok ta chuan bluetooth connectivity vekan ta a display a hianin day and night mode theng khana set vek thei don ni chu chuan speed alert po kha da thei don bok ta ama hianin ron ken tel khanga lu tuk ta mo chuan tuna tak phei chuan ama price pa nga hi noi thum le sing khat vel bor ani tuna hianin sing hi sanga discount lai mek ani chu hei ten stock vek ani alak chu ngal vek thei boka EMI po khan easy the win ati vek thei bok ani chu ani stock te kha om me hei lang hal thei vek olle a moi khop mai hi a pa rem ka ti a pian hi pa mai ni hei moi ta ani moi ta chuan hei hi 125 bike kan nei kan chuan ni hi radar 125 ania ama hi petrol hi liter som pan khat aron dong anga amai le chi company claim a hianin liter khat 10 km som riat vel tan thei turan on claim ania chuan tuna phesol India ma hianin 125 bike guru an ti ve deuh khan ta omje chuan 125 segment bike khawa churin horsepower po asang 11 aron pel chak anga dang ho chu 10.8 something ti vel bor hi an tlang puita
a display po color display vekin ron kalanga chuanin eco mode le kill susai han eco mode le power mode ron keng tel nga langa intelligo kan ti traffic jam ama thi ang chi kha ron keng tel vek bok don chu ma te hian chuan tela hian phone charge na hi aron nei hal bok anga chuan ama te hi en top phase chu mon 500 t-shirt lo le nga la ya ya petrol he lo boka hi chu till deliver tivel ho tam phase chu tu sam ani chu nias petrol he lo te ka poi mo atro aman hi noi khat le scooter man le nang vel ne man hi noi khat le sing ni le sang khat vel in complete vek do wan thobe thì hiện in hay cần chuông về trên đấy rồi ngạ hay à khán po hi à sang cái này yang bọc tối tan po thì mấy tiếng hay cái ra khăn phá to khóc mấy áp biển hi môi cái tiếng cái ổ giống tặng mấy này hi môi tặng cái này cái này yang bọc tối tan po cần car phá anh hi hay tặng cái này hay lẽ mẹ hay chứกันให้ไล่กันต่อมาสู่กันดุตกไม่ยังอ่ะไล่กันเสร็จต่างค้านบ่งก่อนลุงเลยรอดต่างค้านออกมาให้ไล่หุ่นที่เกซี TVS ที่ค้านี่อ่ะNtorqเตะอัปเจมวยตักเตะให้ไล่เห็นจัวระสต็อกอมทราอพาร์ตมันอัพลมบกะกินเป็ดโรละเหลวบกะส่วนเคลียร์ตัวเตะให้ไล่เหลวดอร์เวอุละเงี้ยเป็ดโรลเหบกสีเหลวหม้อที่ค้านี่ทิ้งทิ้งล่างอ่ะตรังเตปอนอพาร์ตเตปกะอาจจะเทียนี่ที่ค้ากันจุกโฟนโฟนนัมเบอร์เตกันตาร์ลังขัดตัดที่ค้านี่โฟนอุละที่ฮันดูโตกินอินมันหมดเลยดูซองเตปกเราจุกสวยอุละที่ค้านี่EMI เตปกฮานาที่เทปกันนี่ที่ค้ากันหันสวยนุ่นเลยนิตาเซลาทอเมที่ฮันคัดที่ซองค้าให้ไล่มือกันกอดให้จูนิตาเซลาอัทอเมที่ตัวนั้นมีเราที่สักวักินลองทูกันลองสวย